Madiani, County Makwale, osoyo achudhe marowere 26 e odang'ech kalure kod monjo mag grube rowerego osebedo katimo ne jodaka. Rowerego ne omak bang' obila timo apedha mager e gwenge mag Kibundani, Bongwe kod kona ya Musa kalure kod tim njore mane oweyo dichuo moro kod hinyruok bang' kane otong' lwete kod wiye gi ojala. Jalup Commissioner ma Msambweni Josephat Mutisia wacho ni obila pod dhi mbele gi timo apedha mar mako rowere modhuro. Umri ni kati ya miaka 14, 19, 20, 21. Tungependa kueleza wananchi wa Msambweni na wafanyabiashara kwamba sisi tuko dhabiti kuimarisha usalama wao. Vijana wenye wanatatiza ama wanaleta vurugu katika mji wetu hatutaruhusu. Maofisa wetu wote wako chini kila mahali kuhakikisha kwamba wamefagia hawa vijana wote, na baadhi ya hizo vifaa ni hizi zenye walipatikana nazo zenye wanakatakata watu. Kuna mmoja mwenye alipelekwa hospitali ya Msambweni Rivaro, lakini ako kwa hali nzuri, lakini alikatakatwa mara 3.